नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. खुबश्यो घडामोडी घडल्यात दिल्ली पासून गल्ली मेरेन. कितें कितें जालां गोंयभर आनी ताची रिपरकशन्स कितें. हांव सगळ्यांत पयलीं वतां आमचे लिगल आनी क्रायम रिपोर्टर मुकेश कुमारा म्हऱ्यान, कारण कोर्टांतल्यान सुरवात करया आनी मागीर बाकीच्या गजालींचेर या. मुकेश, what are the updates from at least from Goa, and then we'll go to Laukik to listen what happened in Delhi. But first, Mukesh, what are the updates from Goa as far as the courts are concerned? I am hearing that you have two major updates. Yes, Pramod. First thing I would like to tell you that one application was filed by the crime branch against the revolutionary Goans leader Manoj Parab. Crime branch had pleaded to cancel the anticipatory bail granted to Manoj Parab in the Melavli IIT protest case. In that matter, court had granted anticipatory bail on two conditions. One condition was not to visit Melavli village for 2 months, and another was not to instigate or tamper with the evidence. So one public meeting was attended by Manoj Parab on 26th January at Walpoi. So on the basis of that, crime branch had moved an application saying that in that meeting he had given some speech instigating the Melavli villagers, and which is why it is violation of the anticipatory bail condition. But counsel for the Manoj Parab contended before the court that he attended the public meeting about 7-8 kilometers away from the Melavli village, which is not in violation of the condition of the anticipatory bail, and there was no restriction on giving a speech. So this is totally baseless application. Going ahead with one more allegation was leveled by the counsel of Manoj Parab, saying that actually police machinery wants to start extenuation proceeding against him. That's why number of cases they are trying to increase. So finally court has agreed with the contentions presented by the Manoj Parab, and now the court has rejected the application of crime branch. And another small update I would like to tell you, the delimitation and the reservation which has been announced or notified, that has been challenged before the High Court. I have got to know that total 5 petitions till now has been filed. All the hearings will come up next week, likely on Monday. So I'm trying to get more details about the prayers and the contentions raised in those petitions. But as of now, I can say that 5 petitions have been filed. Pramod. Yeah, thanks a lot, Mukesh. म्हाका दिसता लोकां खातीर आमी एक गजाल ही स्पश्ट सांगतात, ज्यो दोन मेजर गजाली. पयली जी मनोज परबाची केस आशिल्ली हायकोर्टां, हातूंत क्रायम ब्रांचीन सांगिल्लें की ताजी एंटिसिपेटरी कॅन्सल करची म्हूण ती. आनी दुसरी हायकोर्टांतली म्हत्वाची अपडेट जाल्यार म्युनिसिपालिटी खातीर जें डिलिमिटेशन आनी रिजर्वेशन जालां ताका चॅलेंज करपी 5 पिटिशन्स आतां मेरेन फायल जाल्यात. सोमाराक सावन ती हियरिंगाक येवपाक शकतात. आय थिंक दीज आर 2 मेजर डेव्हलपमेंट्स. हांव थंयच्यान वतां लौकिका म्हऱ्यांक, कारण तिसरी मेजर आनी सगळ्यांत मोठी डेव्हलपमेंट जी आसा ती आज सुप्रीम कोर्टा भितर जाल्या, आनी ती म्हळ्यार गिरीश चोडणकर हांणी जें डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन घाल्लें आनी ताचो टायम बाउंड मॅनरा भितर स्पिकराक आदेश दिवचो म्हणून सांगिल्लो सुप्रीम कोर्टांतल्यान, टायम बाउंड ते डिस्पोज करचे म्हणून, ते प्रलंबीत उरचे न्ही आनी मागीर इनफ्रक्च्युअस जावचे न्ही म्हणून. सो कितें जालां सुप्रीम कोर्टाक तें लौकिका कडच्यान जाणून घेवया आनी बाकीच्योय घडामोडी उलोवया. लौकीक, सगळ्यांत पयली गजाल, वॉट हॅज हॅपन्ड? प्रमोद, सकाळी आयज सुप्रीम कोर्टान केस येयल्ली. मेन जे 10 काँग्रेसीचे आमदार जे स्विच जाल्ले बीजेपी वटेन आनी 2 एमजीपीचे आमदार, दोन्ही केस, एक गिरीशान घातलेली केस काँग्रेसी वटेच्यान, एक सुदिनान घातलेली केस सुप्रीम कोर्टान. सुप्रीम कोर्टांतली केस अशी की स्पीकर डिसिजन घेयना, स्पीकर डिले करता. सो ते सुप्रीम कोर्टा मुखार गेल्ले हे करपाक, एक्सपर्टायट करपा खातीर. सो आयज जेन्ना ती हियरिंग आयली, मदीं खुबशे फावटी डेटीक येवन ती गेल्ली, खुबशे फावटी लिस्टाचेर येयली, पण तेजे हियरिंग जावंक नाशिल्लें, फुडें धुकळिल्ली केस. सो आयज येयली ती. 2 दीस फाटीं स्पीकरान नोटीस इश्यू केल्या 27 तारखे फेब्रुवारीक हियरिंग घेवपाक. सो ते स्पीकराच्या एडवोकेटान थंय सांगलें की आम्ही 27 तारखेचे हियरिंग स्टार्ट करता. सो आम्ही ते परस्यू करतले मॅटर म्हणून. ते घेतले उपरांत कोर्टान मागीर सांगला तुम्ही डिसिजन घेतल्या उपरांत
तुम्ही जो रिपोर्ट आहा तो आपल्याक सुप्रीम कोर्टान सबमिट करचो म्हणून हे जाले कोर्टाचे डिस्क्वॉलिफिकेशनाचे. तेजे उपरांत आमकां दुसरी अपडेट येता प्रमाण सकाळी माविन गुदिन्हो पंचायत सिनियर मिनिस्टर बीजेपी कॅबिनेटान ते मेळ्ळे. त्यांनी म्युन्सिपालिटीच्या मुद्दे विचारले तेका की बाबा रिझर्वेशनाचे सगळे कडेन असंतोष आहा, सगळे बेजार आहा, रुलींग डिस्पेन्सेशनांतलेच लोक बेजार आहा रिझर्वेशन हेजेर. जाल्यार तेणी आपूण इतलेंच सांगता म्हणपालो इट कुड हॅव बीन डन इन बेटर वे. मागीर म्हटलं चुकला कितें तर आपूण आनी कांयच उलयना म्हणपाक लागलो. आपलो एकूच स्टेटमेंट कितें बरे तरेन करपाक जातालें इतलेंच. आनी काय तो कमेंट म्हण एक सिनियर मिनिस्टर जेन्ना हो स्टेटमेंट करता तेन्ना कितें तरी रिझर्वेशनान रॉंग आहा आनी तो बेजार आहा. ही गजाल एकदम स्पश्ट जाता ती. दुसरे आमी ताका मागीर ट्रॅफिक फायनाचेर विचारले. जो खूब दीस जाले तेजी चर्चा जाल्ल्या. तेणी आयज परत एकदा स्पश्ट केलां की ट्रॅफिक फायनाचे येतलेच सीएम तेजे डिसायड करतलो केन्ना कॅबिनेट हाडपाचे ते. बट जे स्लॅब आहा ट्रॅफिक फायनाचे नवे जे स्लॅब आहा, जर स्लॅब खंयचो 500 ते 5,000 पर्यंत वाडयला, 500 ते 5,000 जाल्यार ते सगळ्यांत कमी 500 आहा तो घेतलो. अशें सगळ्यात चडशा फायनांनी म्हणटा ते कमीत कमी जो घेवपाक मेळटा रेट तो कमीत कमी आमी घेतले म्हणून सांगला. तेणी लोकांचेर चड बर्डन पडपाक जायना फायन घालता आसतना. एकदम 5,000 घेवचे तर 500 घेतले. खंयची फी जर फायन जर 1,000 ते 10,000 आहा जाल्यार आमी 1,000 आमच्या स्टेटी खातीर हे करतले. मागीर ताका टॅक्सीचो विशय चाललो की ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान टॅक्सीचो विशय अजून अडचणीक लागला. तेणी सांगला टॅक्सीच्या विशयान दोन आहा की एक अर्दो विषय टुरिझमा कडेन उरता, अर्दो ट्रान्सपोर्ट. एक्चुअली टॅक्सीचो विशय ट्रान्सपोर्टा कडेन आसपाक जाय आसलो बट उरता तो टुरिझमा कडेन चडसो रायट. सो जेन्ना तो एके कडेन येता तेन्ना तो सॉल्व जावपाक पावतलो. आपल्या कडेन सद्या रायट ना टॅक्सी विशयान हात घालपाचो. सो खरो जर आपलो विषय तो पण तो टुरिझमा कडेन जीटीडीसी हे सगळे ते पळयता टुरिस्ट टॅक्सी आशिल्ल्या कारणान. सो तो विशय आपल्या कडेन येत जाल्यार आपूण बरे तरेन हँडल करूंक शकता. सो सिंगल आपल्या कडेन येत जाल्यार सो तो दोन कडेन येत जाल्यार तो प्रॉब्लेम जाला अशें तेणी स्पश्ट केलें. प्रमोद लोकीक रिझर्वेशनाचेर मुकेशान आत्तां सांगलें की 5 पिटिशन्स हायकोर्टा भितर पावल्या. पॉलिटिकली ह्या गजालीचेर कितलो असंतोष आसा? तर सगळ्यांत चड आमी जर म्हाका जर सगळ्यांत चड सीसीपी पणजे आमी पळयता सगळ्यांत चड मार बसला तो मूळ बीजेपीच्याच हांकां बसला. आनी नॉर्मली जेन्ना रिझर्वेशन ऑर इलेक्शनाचेर एप्लिकेशन्स घालता तेन्ना नॉर्मली कोर्ट म्हणजे नॉर्मली चडशे आमी तेंचे फावरात जाल्ले पयना वा ते डिसिजन जाल्ले पयना आसताय हितूनी. बट चड प्रॉब्लेम जालो तो रुलींग डिस्पेन्सेशन हे मातशें व्हडलें जालां आतां कितें इम्पोर्ट जावन येयल्ले आहा. तेंच्या बरोबर तेंचे कार्यकर्ते तेंचे कावन्सिलर जे बीजेपीचो एक मोठो हे तयार जाला म्हणजे चड नंबर्स जाले आनी तितून सगळ्यांक सॅटिस्फाय करप पॉसिबल नासता. जेन्ना अशे 10 आमदार काँग्रेसीचे येयले, 2 आमदार एमजीपीचे येयले, तेज्या पयलीं 2 जाण तेज्या पयलीं विश्वजीत तेंच्या बरोबर तेंचे कावन्सिलर जे मूव जाले आमदारा बरोबर. आनी तितून पयलीं ऑलरेडी जे ओपोजिशनान तेंच्या वांगडा ओपोजीट झगडटाले ते कावन्सिलर जे म्हणजे तेंचे पयलींचे आपले बीजेपीचे आहा. हितून तर सगळ्यांक सॅटिस्फाय करप प्रॉब्लेम आहा. म्हणजे त्या खातीर जो रिझर्वेशन तेंच्यानी आतां घडोवन हाडला तो प्रॉब्लेम जावपाचो आसलो. पयलीं ते म्हणटा शिंगा पडटा बी म्हणटा पळय न्हू तसल्या प्रकारान हे सगळे इश्यूज जाले. लोकीक गरज पडल्यार परत येता तुजे म्हऱ्यांक. पण सद्याक आमचे बरोबर आसात आमचे सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी जे निलेश काब्राल एनवायरमेंट मिनिस्टर हांची म्हत्वाची पत्रकार परिशद करून सद्याक आयल्यात. कितें आहा महेश, वॉट आर द अपडेट्स? म्हाका दिसता काय मेजर गजाली मिनिस्टरान सांगल्यात. प्लीज टेक अस थ्रू दॅट ब्रिफींग. सो आयज जी स्टेट वेटलँड ऑथॉरिटीची मिटींग आशिल्ली तातूंत तेंच्यांनी 3 वेटलँड आयज नोटिफाय केलेले आसा आनी 14 वेटलँडा खातीर नोटिफाय करपा खातीर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन काडलेले आसा. सो 60 डेज मेळटले लोकांक ऑब्जेक्शन आनी सजेशन दिवपाक. सेकंड बीन प्रमोद हाच्या पयलीं तेंचे 10 ऑलरेडी नोटिफाय केल्लेली. टोटल वेटलँड जी आसात जी आमच्या एनजीटीन आयडेंटिफाय केल्ली ती 546 आणि तांकां सांगिल्लें की 6 म्हयन्या भितर ती नोटिफाय करची म्हणून. पूण फाटल्या काळांत हाच्या टायमार एनआयओ हाचो सगळो इन्स्पेक्शन करता बीग स्टेट ऑथॉरिटी आणि एनआयओ सगळे मॅपिंग करता आणि मागीर ते ड्राफ्ट नोटिफिकेशनाक घालतात ते. सो 6 म्हयन्याचो टायम तेंचे कडेन जाले ना कित्याक कोविडा खातीर काम बंद पडलें. मागीर तेंच्यांनी 6 म्हयने आतां एनआयओ आनी एक्स्ट्रा दिले स्टेट गव्हर्मेंटान आनी सांगला की ते मॅपिंग बीन करा आयडेंटिफाय करपाक. आणि प्रमोद आनी एक निलेश साहेबान म्हटला की हे 546 जेन्ना वेटलँड बाय एनजीटीन डिक्लेअर केले ते सगळे भितरले 80 ते 100 वेटलँड असे आसात जे मायनिंग फिट्स आसात, स्टोन क्वेरीज म्हणजे आमी खणी जे मारून दवरलेले आसता तातूंत उदक भरलेले आसता. सो तांकां हातूंतल्यान ते भायर काडटले हातूंतल्यान वेटलँडांतल्यान. आनी एक प्रमोद 50 मिटर्साचो बफर झोन आसता. 50 मिटर बफर झोन आशिल्ल्या कारणान त्या जाग्यार कोणाचें घर आसता आनी कितें आसता तांकां त्रास जाता.
तांकां पॅडी फील्ड करपाक बीन ते अलाव करतले. तशेंच तेंचो जो सोर्स आसता त्याचे उदक त्या वेटलँडाच्या लेकान वचूंक जायना म्हणून तांकां आतां STPची एक स्कीम करून तांचे ते सोकपीट STPक कनेक्ट करतले. तर आनी एक गजाल म्हणजे आता आमी CRZ ड्राफ्ट प्लॅन जो आमचो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन जो 2011 तो ऑलरेडी पब्लिका मुखार आयिल्लो आसा आनी ताचेर लोकांनी सजेशन रिकमेंडेशन दिवचें म्हणून सरकारान सांगिल्लें आसा. मार्चान ताची पब्लीक हियरिंग दोनूय सायडीन जातली, नॉर्थ आनी साउथ. ऑलरेडी तो पंचायतींनी पावलेलो आसा आनी मामलेदार ऑफिसांनी पाविल्लो आसा. सो तातूंत एक सरकारान रिकमेंड कितें केलां तें सांगता. एक 2-3 गोष्टी सांगता. तांच्यांनी सांगलां की खंयचो मेजर प्रोजेक्ट जो CRZान येता, फॉर एक्झाम्पल मरिना, जाल्यार ते पयलीं स्टेट गव्हर्नमेंटाचे इन प्रिन्सिपल अप्रुवल घेवचे आनी मागीरच तो प्रोजेक्ट प्रपोज करचो. नाल्यार कशें जातालें प्रमोद की डायरेक्ट प्रोजेक्ट येतालो भायल्यान खंयच्यान तरी आनी सांगताले की तुमी बाबा आतां जर पब्लीक हियरिंग घेया, ड्राफ्ट करा, हे करा, मागीर लोकांच्या मदीं बोवाळ जातालो. सो तें एक रिकमेंडेशन केलां तेंच्यांनी CRZ प्लॅनान. दुसरे प्लॅनान CRZ केला ते म्हणजे जे कोल्ड हँडलिंग जितले पोल्युशन कंट्रोल जे अलाव केला 5 मिलियन आणि 4 मिलियन तितलेच अलाव करते. ताच्या भायर तुका आनी कोल्ड हँडलिंग करूंक मेळचेना. सो ते आता इतले 10-11 मिलियनूच सीमित उरतले. आणि हे जर रिकमेंडेशन जर CRZ प्लॅनाचे जाले जाल्यार हे एक प्लॅन जावन उरतलो आणि ते परमनंटली खंयची सरकार तेका ते पाळचे पडटले. सेकंड थिंग 100 to 2 मिटर जी आमची फिशरमॅनची घरां असतात भरती रेषे कडेन ती 100 ते 200 मिटर त्या घरांक ती NOC जी CRZ दिताले आणि CRZ दिताले सो तांकां टायम लागतलो, तांकां ती मेळनाशिल्ली आनी तांचे प्रॉब्लम जाताले. सो तांकां जे सपोज घर रिपेर करूंक जाय नाल्यार आनी कितें तरी सादेशें कसले तरी फिशींग एक्टिविटीजा खातीर जर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक जाय, एक सादोसो घर बीन बांदूंक जाय, तांकां मेळनाशिल्ली. सो ती आतां NOC पंचायतीक दिवची पडटली, पंचायत दितली. सो तांकां CRZ कडेन आनी वचपाची गरज ना. अशें एक रिकमेंडेशन तेंच्यांनी CRZ प्लॅनान केलां. प्रमोद महेश, जस्ट होल्ड ऑन अ बीट, कारण एक इम्पॉर्टंट गजाल आसा विच वी वॉन्ट टू ब्रेक आणि हांव वाचून दाखयता बिकॉज इट इज अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. हाजी इंटरप्रिटेशन कशें करप दॅट वी वील कम टू यू इन अ व्हायल, बट दीस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग. जे डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशनाच्या बाबतींत जे लौकिकान सांगिल्लें की वॉट हॅज हॅपन्ड, वी हॅव जस्ट रिसिव्ड रिटर्न ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन दॅट डिस्क्वॉलिफिकेशन मॅटर. जंय ह्या सगळे जे गेल्ले 10 जाण प्लस जे MGतल्यान गेल्ले तांचे बाबतींत. आनी आय विल रीड द ऑर्डर. Let us see how to interpret it, and it is very, very interesting. The order says, upon hearing the counsel, the court made the following order. Mr. Tushar Mehta, learned Solicitor General, appearing for the respondents, states that the disqualification petitions has been listed by the respondent, the Speaker of Goa State Legislative Assembly, for disposal on 26/2/2021. For disposal. This is very, very important. This is a Supreme Court order. जातूं भितर Supreme Court म्हणटा की Mr. Tushar Mehta, learned Solicitor General, appearing for the respondents, states that the disqualification petition has been listed by the respondent. Who is the respondent? The Speaker of the Goa Legislative Assembly, for disposal on 26/2/2021 and list these matters in the first week of March 2021. So in view of this, list these matters in the first week of March 2021. Legal interpretationak रावया, no problem. बट म्हाका जितलें समजता तातूंत भितर हो जो शब्द आसा लिस्ट फॉर डिस्पोजल. सो डज दीस मीन, very in simple English, that the Solicitor General of the country, who is appearing on behalf of the state, has told the Supreme Court that Speaker of Goa Legislative Assembly will dispose the disqualification petition on 26/2/2021. I think this is very important, very crucial. Legal interpretation जरी जालें, simple English जितली कळटा आनीक समजता ताजे प्रमाणे डिस्पोजल हो शब्द आसा, हियरिंग हो शब्द ना. So I think this is very, very crucial. We'll wait for the legal interpretation. Laukik, straight away coming to you, what do you make of it?
प्रमोद ऍक्च्युली आम्ही ऍडव्होकेटाकडे उलयले, हियरिंग अटेंड केले, तेंच्यान भितरले जे आर्ग्युमेंट सांगले पळय ते अशे असले की स्पीकर म्हणजे गव्हर्नमेंटाचे रिप्रेझेंट करता स्पीकराचे, यांनी सांगले की आम्ही ऑलरेडी नोटिसीस इश्यू केल्या हांकां ह्या मॅटरान, स्पीकरान नोटिसीस इश्यू केल्या, सो आमी मॅटर हे घेता आता. सो आमी ते मॅटर घेता म्हणजे आता ते हियरिंगाची ऍक्च्युली गरज ना सुप्रीम कोर्टान, आमी मॅटर ऑलरेडी घेवपाक चालू केले म्हणटकर. सो केन्ना दिला तो डेट 26-27 समथींग डेट आहा. सो तुम्ही डिस्पोज ऑफ करता, आम्ही रिकॉर्ड करू का म्हणून जजान विचारले, आम्ही हेजेर रिकॉर्ड करू की बाबा तुम्ही डिस्पोज करता म्हणून त्या दिसा. सो एका ऍडव्होकेटान म्हटलें की तुम्ही हे करपाक शकना, स्पीकराचे हितून तुम्ही डायरेक्ट करपाक शकना. मागीर दुसऱ्या ऍडव्होकेटान म्हटलें जेन्ना सेशन इज नॉट इन फोर्स तेन्ना आमी एक डायरेक्शन पास करपाक शकता, काय प्रॉब्लेम आसना. हितूंतल्यान हें जालें की अशें थंय आर्ग्युमेंटांनी थंयच फायनल जाल्लें की मॅटर हे डिस्पोज करपाचे, जे हियरिंग जातलें येता ते 26 तारखेर डिस्पोज करपाचे अशें हियरिंग जाल्लें. पण मागीर जे इनपुट्स आमकां येयले पण ऑर्डर येतना एडव्होकेटान, दुसऱ्या एडव्होकेटान ते अशें येयले की हियरिंग घेवचे आनी कितें रिजल्ट डिस्पोज केल्या उपरांत आमकां रिपोर्ट फायल करचो म्हणून. आतां ही ऑर्डर येयल्या तितूंतल्यान एक कळटा की ऍक्च्युली डिस्पोज कर म्हटल्यार म्हणजे जेन्ना हियरिंग घेतलो 26 तारखेर तेन्ना रिजल्ट दिवचो पडटा, म्हणजे रिजल्ट दिवचो पडटलो. This order Loki clearly states this. No, just for clarity, this order clearly states that the Solicitor General Tushar Mehta, appearing on behalf of the Speaker of the Goa Legislative Assembly and other respondents, states that the disqualification petition has been listed by the respondent, the Speaker of the Goa Legislative Assembly, for disposal. So this is not just the court saying dispose it. This is the Legislative Assembly and the Speaker saying to the Supreme Court, telling the Supreme Court through the Solicitor General of the country that they have listed it on so and so date for disposal. Now this is very very interesting, कारण सकाळी सावन आमी सगळे जाण या रिटर्न ऑर्डरी इतल्याच खातीर राविल्ले, कारण लौकिकान जो आर्ग्युमेंट सांगलो, जे आर्ग्युमेंट सुप्रीम कोर्टा भितर जाल्ले, ताका लागून रिटर्न ऑर्डर जेन्ना येतली तेन्ना क्लॅरिटी मेळटली म्हूण. सो ह्या रिटर्न ऑर्डरी भितर जें बरयलां तें फॉर डिस्पोजल बरयलां. दॅट्स द व्हेरी व्हेरी क्रुशल थिंग. आय थिंक हाजेर वी विल गो इन टू लिगल इंटरप्रिटेशन्स, वी विल अंडरस्टँड वॉट दीस मिन्स, आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली इफ दीस इज वॉट इट इज, जें वाचतगीर आमकां समजता, इफ दीस इज वॉट इट मीन्स, then what will be its repercussions? I am joined right now by Advocate Carlos Ferrer, who attended that hearing virtually, and who is going to interpret this for us. Carlos Bab, straight away going to you. I read the things आमचे सगळे गोंयकाराक कळपा खातीर what is the order, and we are on that line that Solicitor General has told the Supreme Court that the matter has been listed on 26th February for disposal. What happened? What really happened? So I will tell this. As an advocate who was present there, please interpret this for us. I was there in the matter. I appeared also by video conferencing, and I know what really happened. Actually, the Solicitor General tried to say that the matter is listed now for hearing before the Speaker, and the date has been given. So he just wanted the matter to be postponed. But the Supreme Court, the Chief Justice himself said, so it should be disposed finally. So if they wanted a final disposal. Then they were dictating the order. Then Senior Counsel Mr. Narasimha said that no, that you can't pass directions to the Speaker because the Speaker holds the position. And then he said something which was a little inaudible, and the words came out like Constitution Bench, as if to suggest that the matter was referred to Constitution Bench. Then our counsel, Mr. Vivek Tanka, who was representing the Congress party there, he made a statement by saying that he gave the entire gist and said that after waiting for such a long period, finally we managed to get the court to hear the matter, plus the Speaker to issue notice, and this is only nothing but a ploy to have the matter adjourned by the Speaker. And finally that nothing would come out of this, and therefore it was necessary for the court to direct. Then the Chief Justice asked, what about the Justice Rohington Nariman's judgment where the directions were given? So it was clarified by Mr. Tanka saying that
that judgment stands as of day. Nothing has been referred to a constitution bench. And then Mr. Narasimha began saying that it requires to be referred to constitution bench. Then the Chief Justice, I think, realized the whole game plan, and he said nothing doing. This matter must be finally disposed of on 27th. And so that is how the order came to be passed. And the hearing of these petitions has been kept now in the first week of March for actually compliance, for report, I would say that. But Carlos Bab, very frankly, the order that we are reading, it reads, you read it. So it reads like this, that the Solicitor General has stated that the petition has been listed by the Speaker on so and so date for disposal. Amiti order on screen galya. Everybody can read that order. Entire Goa can see that order. What does that mean? Means are we going to get a disposal? I think that was definitely not the intention of the ruling side. But are we saying that there is going to be a disposal on 26th or 27th? I'll tell you one thing. First thing, there was also another thing. The Supreme Court itself said that if you don't dispose it, we can also take up the matter. Because the Supreme Court, in the judgment of Justice Rohinton, has said that even the Supreme Court itself can hear the matter and dispose, more particularly because hardly 1 year is remaining for the assembly elections to be held. And therefore, with that, the Supreme Court has directed that dispose the matter, the order virtually says that the matter should be disposed on the date of the hearing by the Speaker. So there is no room for maneuvering. There's no room for further interpretation. I think these petitions filed before the Speaker already have been there for over a year, I think almost 2 years. And I think its time has come that we should give a quietus to this so that everyone knows what is the standing under the 10th schedule, whether you can go like this lock, stock, barrel and one night have a goodbye and say that this is a split or a merger. Whatever comes out of the 10th schedule, we will come and see that. Yeah. So, tumki munta, the basic interpretation is Speaker will have to give verdict on 26th or 27th February. Correct. That's what you are saying. Speaker and kabar koru potle the petition and pending doru jashna tajeni. So there has to be a verdict now. There has to be a final verdict from the Speaker. Correct. Okay, so just deviating a bit, what are the political repercussions of this order? Well, politically the numbers can go down. But by having those numbers down, the question is... I hope you are not expecting Speaker to actually disqualify them. I think sometimes, the Speaker is supposed to act impartially and we should not actually make comments on the decision or prejudge the decision. But you know that often the complaints have been that the Speakers have been partial to the ruling dispensation. So we can't say that... here it says 26, so it will be the 26th. The notice is 26. Yeah, the notice says 26. I सांगता की आम्ही on screen आमच्या ही order घाल्या. I'll read it again because the political repercussions of this can be a lot. Mr. Tushar Mehta, learned Solicitor General appearing for the respondents states that the disqualification petition has been listed by the respondent, the Speaker, Goa State Legislative Assembly, for disposal on 26/2/2021. Carlos Bab, just because, not only because you are a lawyer in this case, but you know these matters very well. Suppose, now from the opposition point or from the petitioner's point of view also, suppose, and I am asking this very carefully, we should not presuppose anything, but I am doing that because we have seen such kind of cases across the country. Jar फाल्या स्पीकरान म्हळे की आपूण तुमकां disqualify करना, what is your further course of action? Then petition will be filed in the High Court challenging the decision of the Speaker. We'll have to explore whether we can directly move the Supreme Court also, because this law has to be laid down with clarity. If you remember, long back when the Congress government here was destabilized by Dr. Wilfred D'Souza, who became Chief Minister, I called it, and this were the wordings used in the petition, I called him a bedroom split
because all of them met in his bedroom and they decided to split in the night. Yeah. So the question was whether this bedroom split could be a split of a political party. You can't just go one day and meet in some hotel or on somebody's house and say split, because the intention of the 10th schedule is to have an ideological split. It's not simply just 10 people get together and decide we are going, and to say merger or split. Today now no split is there. So where you merge people to just 10 people go together. And what happens to the voters? What happened to the workers? They are stuck there. Yeah. एक गजाल म्हाका मुद्दाम विचारपाक तुम्ही म्हळ्यार की यू विल हॅव टू नंबर वन इफ द स्पीकर सेज that no disqualification, this is perfectly okay, you will approach the High Court and you will also explore going to the Supreme Court. But one crucial thing, the last line in that order that list these matters for first week of March, what does that mean? If speaker says that no disqualification and the order says that list these matters for first week of March, what does that mean in terms of a legal course? Sorry, if the speaker disposes the petitions, whether he says disqualified or not disqualified, nothing more will remain in the Supreme Court. Because this was only because of inaction of the speaker in taking up the matter, these petitions were filed. Then when the speaker passes a decision, rightly or wrongly, whichever way it goes, the aggrieved party will definitely move the courts, which can be the High Court or the Supreme Court. And so the question will be, Supreme Court can be moved only in violation of fundamental rights under Article 32. And so it will be initially, I believe it should be the High Court, but still I'm saying I'm keeping it open to examine other avenues, whether we can still knock the doors of the Supreme Court directly. I'm not making a firm commitment yet. The petition, if the speaker does not decide now by the 26th of February, the Supreme Court itself is capable and entitled to, and has indicated it could pass an order on that day. In the first week of March. Yes, that's why it has placed the matters in the first week of March. If the speaker doesn't pass the order on 26-27 February, you are saying that is final order he has to pass, not just an order. He Yeah. has to pass final disposal. So you are saying then Supreme Court can take up this matter and dispose it off in the first week of March. Exactly. But sir, just for abundant clarity, your petition asks for the directions to the speaker to finish that matter in a time-bound manner. So if you are saying if the speaker doesn't pass a final order on this particular day, then Supreme Court will give direction order asking the speaker to pass the final order, or it can go beyond that. See, Supreme Court is supreme. Don't forget this. Supreme Court is not bound by all rules of pleadings. The Supreme Court, just like the High Court, also in its jurisdiction can also give reliefs depending on what is pleaded in the petition. You may not pray for it in the petition. So that kind of an inherent power, even civil courts have power to grant relief. Of course, there are some restrictions for civil court, but High Courts and the Supreme Court definitely have the power, constitutional power, to grant relief, to do full justice in a matter. And that cannot be called in question just because the relief was not there, badly worded, improperly worded. Supreme Court can always do that. Kalusbab, thanks a lot for joining us. Last minute this order came in. I know we all were waiting for this order since morning. It suddenly came here and when we were live. So thanks a lot for joining at such a short notice and giving us these very, very critical and crucial insights. Thanks a lot for joining with us. आता कल्पेशा मारा आता वाळपयची अपडेट घेऊया. Yeah, Kalpesh, go ahead. सर वाळपयची अपडेट म्हटलं सध्या मेजर अपडेट्स आसा ती कोविड वॅक्सिनाची अपडेट्स आसा. CHC आपण 22 तारखेच्यान कोविड वॅक्सिन जे स्टार्ट जाल्ले ते टोटल 4 राउंड जाले. 4 राउंडान भितर म्हाका दिसता अराउंड 200 हेल्थ वर्कर्स आसा त्यांच्यानी वॅक्सिन घेतलेले आसा. आणि आयचो जो राउंड स्टार्ट जाला दॅट राउंड इज फॉर फ्रंटलाइन वर्कर्स. भितर पोलीस आसा, म्युनिसिपालिटीज आसा, डेप्युटी कलेक्टर स्टार्ट आसा. आणि जे इनॉग्रेट केला ते सध्या करंटली अपॉइंटेड डेप्युटी कलेक्टर जे लेडीज आसा ते स्नेहा सूर्यकांत गिट्टी म्हणून 27. शी इज वन ऑफ द यंगेस्ट IAS ऑफिसर इन इंडिया म्हटलं उपकारता सर. जितल्या जाणांना आम्ही विचारला, जेंका कोऑर्डिनेट केला, डॉक्टरांक विचारला, हांगासर सायड इफेक्ट कांयच ना. पण सर एक गजाल मुद्दम म्हणून हांव सांगपाक सोदता की फाटल्या 1 वर्सा आमचे कोविडार वेस्ट जाले. आख्खे जग वॅक्सिना खातीर रावले. पण आज फ्रंटलाइन वर्करांची जेन्ना टायम आलो तांकां वॅक्सिन घेवपाक, सो कांय फ्रंटलाइन वर्कर्स
मातशें रिफ्यूज केला तेंच्यांनी घेवपाक, आमकां नाका म्हणून सांगपाक लागले. वाळपय हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर श्याम काणकोणकर, डॉक्टर वाडकर, आखी जॉयंट मामलेदार संजीवनी सातर्डेकर ही तांकां कंटिन्यूस मागीर तांकां समजोवपाचो प्रयत्न करताले, तरी पण काय जे फ्रंटलायन वर्कर्स आसता तेंच्यांनी स्ट्रेट अवे रिफ्यूज केले. सर थँक्स अ लॉट कल्पेश. हांव थंयच्यान लास्ट वता दिवचले. आमचे बरोबर विनायक आसा. विनायक, कित्या दिवचलचे अपडेट एंड देन इन द एंड आय विल गो बॅक टू लौकीक. या विनायक, गो हेड. सर, दिवचलचे अपडेट दिवपाचे म्हटल्यार जे आम आदमी पार्टीन वीज आंदोलन पूर्ण गोंयभर सुरू केला, त्याचोच एक भाग म्हणून त्यांनी वीज आंदोलन दिवचले वाठारांनी केले. त्यांचे वक्ते राहुल मामरे हे हांगासर येयल्ले. त्यांनी लोकांक पटोवन दिले जे त्यांचे वीज आंदोलन चालू त्या बद्दल. त्यांनी अशें सांगला की जर आम आदमी पार्टीचे सरकार गोंयान येयले जाल्यार 48 वरां भितून लोकांक सगळ्यांक वीज फुकट दिली वतली आणि जे कितें प्रॉमिसीस आम आदमी पार्टीन केला ते बेगिनातल्या बेगीन ते दिले वतले. सेम सर, आयज सकाळी काँग्रेस पार्टीचे युथ विंग जे आसा राहुल मांडोळकर आणि त्याची टीम आणि बिचोलची टीम युथ काँग्रेसची यांनी सगळ्यांनी मेळून सर आयज जे पेट्रोलची दरवाड जाल्या गोंयान त्याच्याबद्दल निषेध घेतलेलो आसा. त्यांनी एक व्हॅन हाडलेली आणि ती व्हॅन बिचोले कोर्टा कडसून पेट्रोल पंपार ओडीत गेले आणि त्यांनी निषेध आपलो जाहीर केलो. आणि त्यांनी सांगला की जे आमचे आदले मुख्यमंत्री असले सर्गेस मनोहरभाई पर्रीकर त्यांनी जे प्रॉमिसीस केलेले गोंयकारांक की पेट्रोल 60 रुपयाच्या वयर वचपाक दिवचे ना, ते खंय तरी आता पाळपाक त्यांचे शिष्य मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे ते पाळू शकले ना, हे त्यांनी आयज सर निषेध केलेले आसा. सेम सर, आयज कोविड वॅक्सिनेशन हांगा दिले वयले जे फ्रंटलायन वर्कर जे आसा, म्युनिसिपालिटी वर्कर आसतले, पोलीस डिपार्टमेंटाचे वर्कर आसतले, जावं मामलेदार ऑफिसांतले आसतले, तांकां कोविड वॅक्सिनेशन दिले गेले. स्वता मामलेदारान सर आयज कोविड वॅक्सिनेशन घेतलेले आसा. मामलेदारान एक मेसेज लोकांक दिला की जरी वॅक्सिनेशन येयला आसत तरी लोकांनी आपली काळजी घेवपाक जाय, कारण हांगा खंय ना खंय एक दोन पेशंट कोविडाच्या गांवांत आसा. खंय तरी वॅक्सिनेशन येयला म्हणून लोक चड रिलॅक्स जाल्ला काय अशें दिसता. सो मामलेदारान सांगलेलें आसा की वॅक्सिनेशन घेयात पण त्याच्या वांगडा काळजी घेयात. ओके, थँक्स अ लॉट विनायक. लौकिक, यू वॉन्टेड टू मेक अ पॉइंट, प्लीज गो हेड. जस्ट एका लिंक करून सर प्रमोद तुमचे हेड ऑन जाल्ले पयर सुदीन ढवळीकारा बरोबर त्यांनी म्हटलेले डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन सरकाराच्या आंगार येवपाचें आणि येता ते मेन 23 मे लास्ट वीक ऑफ मेन इलेक्शन जातले अशें सुदिनान स्टेटमेंट केलो 2 दीस पयलीं. आणि आता कोर्टाचे पयले उपरांत आता दिसता सुदिनाची उतरां खरीच सुदिना पयलींच खबर आशिल्ले हे डायरेक्शनान हे सगळे वयता काय म्हणून इतलेंच मेन्शन करपाक. थँक्स अ लॉट लौकिक. आय एम कम्प्लिटली आउट ऑफ टायम. ही मेजर ब्रेकिंग न्यूज, ही सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आम्ही तुमचे मुखार हाडल्या, बाकीच्योय घडामोडी हाडल्यात. वेळ सारको सोंपला, इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.